O kokole peke hu whanga e ngai whatapuka e o ato e polokalama o e hauani, hangi koe mea e hau eiki pia mo e kakaya e whanua, polokalama wholoa pe whokeni ai whalene komisoni whamafola lea tongana i loa pe ko e kau e tita, pe ko e the editors, aia o ku whaia e talanoa ki ngai ka veinga ke pe, kai ngata pe whoki i he whanuani mo ngai mea ku whaia tokanga ki ai kakai, pia pe ki e anga koe e tau nofo, mo tau ngahi whinga e aki. Ka pepe ki he anga koia o e ngā ue, pe mo e whakahoko whatongia koia e ngahi kau taha o ngongo. Koia o ko whiawhia ki talitali lelei whoki i he proklama koe ni a kau e tita, Katalina Tohi, ko e tita pule whokieni, o e kautaha whamawholalea ko e Broadcom FM a walu fitu pe 87.5 FM, pa ko whiawhia whoki i e polokalamani, ko hiko ngai tau kei o kune mao i he ngai ngā ue whakawhai o ngongo, pe pepe whoki ki he ngai ngā ue ko ia whakahoko me he malae ko ia o e media, kau mai ki he wahewahe ko ia i he polokalama o e houani, whataha pia mo e taha whoki o ki nau tolu, o e kau e tita ko ia o e newspaper e Seasi Katolika, Williami Wharekaono, ko e ngā ue pe whoki ngai tau kei ko ia o kuna mao pe pepe mo amanaki ke kau mai pa mo e kau e tita pe i e ngai ngā ue whakawhai o ngongo i tongani ke whai pe hokota e talanoa i ngai ka venga mau inga pe ke whai hawa kai ki ai pa uat whokeni tu unga i he mau whenga e aki pe ai polokalama ko ia ai whaleni pe mo e pureanga Australia na waa ko e ke tokanga kina o e whakalakalaka ko ia o ngai ngā ue whakamitia i he whonua wani i loa pe ko e pekmes. Kai keike u toi whakaloloa ka ko lawe i pe whoki e Katalina ka maa whoki a Williami ai mahu inga ko ia e tuunga o kia ia whakahoko whatongia, whakawhai o ngongo o tau te whito pe, kai ngata pe tau ngahi kautaha, kai pe whoki ki e anga o e tau whakahoko o tau whatongia ko ia i he whonuani pea ko lawe i pena tau toki whoki mai me tau wholau na e whakahoko e tokoni a Australia ki tau wakai tonu ki tuunga whakalakalaka o ki ai ngā ue whakamitia i Papua New Guinea ko hi whoko e whinga aka Papua New Guinea mo Australia pea pepe whoki nā tau te au tonu pe ki he Radio Australia pe mo e kautaha ko ia TV a Australia i Brisbane Australia ko e koutupe e Katalina ka pau te ke whai peha o wahe mai ngai tau kei ko ia, pa meanga o wakai ke tuunga whalakalaka ko ia, pea mo i ngahi ngā ue, whakamitia, tau te whito ki ngā ue, whakawhai o ngongo, kai ngata pe i he o kautaha, kai pepe whoki hanga koe o wakai whakaloko fua ko ia, ke tuunga o kutau iai ko ia i he lotongani. Malopito e viola pea ko kore ke uho whangai be e ngahi whatapu ko tō pe, ko tautou whatapua me he whale whamawhalalea koe ni, kai atape ke o atu peha ki i wahe, whilawe hanga tonu, pia mo e kaweinga ko ia ko whakotuu. Pea i kai ke ngata whakeaika ue aia e whiawhia ko uhi, hange ko ia ko e kamataanga o e mea ko ke whamatala ki a hi, e polokalama ko ia o e kau e tita, pea ko e taha e he ngahi polokalama na e mahu inga au pito pea ke ngata whokia i ko taha e ngahi polokalama na e tu te linga ai kakai ko ia e whonua he ngahi tau ko tau situ a me ai ko hi na e whakahoko pau tau mana tu ia ia pes whonua mo kinau tolu to ke hanga kalaf moala mo kinau tolu ko kau whai o ngongo i e whonuani. Kana e whai whukono to ka ngai kina ko hi ko ha whahinga to unga ke whaia hono wakai i mo pautolo aki. Ko i hanai e wakai ki he whanonga ko whai mai e he hongongo ka e te whito i he whatongia ko ia o ko whakahoko e ki nau tolu ko e kau e tita, pe ko ki nau tolu o ko hange nei ko ha ko toko taha une hangale ohi ha matapā. Ai mea gogu tonu ke tuku atu ki kakai o e whanua,
mo mea o ku ikai. Sai pe kai ki talitali atu pe, o lewa ho o hu mahi matapa, o koe ngahi mea koe ke whakahoko mea. Ngahi whahinga whakakaukau pe he. Pea koe whakaukau kini ka mo tole komisoni whamawhala lea tō ngā ke nge o kuto e whai hono hoko atu e Polokalama e tita ko pe he koe whakaukau maalunga ia. Koe ngā koe tau tōlu tau fua whatongia. I ngahi wa atu whaki o ngongo koe mo whakamatala. O maho inga peke tauhanga le vai ho tau whatongia. E kehe tauhanga le vai ho tau whatongia. Mea tō taha tene hanga ia opure i ki tau tōlu. Mo ne hanga tu ni i mai ki tau tōlu. Ka o maho inga ia ki tau iloi. Ko ho tau whatongia ke whakahoko lelei. Mo oni peko ngai whatongia o keke, na tula keke, ange ko televison, ko letio, ko newspaper, peko e pesi interneti. Peko hape ha whahinga whaunga makasini mo ngai mea pehe, peko ha ni ihi o kuna ngau pena tolia i tongani ka ko ha whahoko whatongia e ke ngai kautaha i tō apureanga. Ka mahino pe o ku iae mea maho inga ko tau hanga tokanga i kina. Ai whanua whakalu ko fua. Pana e pehe he kuonga ko e ai whanonga mai ko ia i he ongongo pe ai mo kau mātua na nau nofo taha pe nau tōrea ki hono siofi. Pana e hoko pe ia ko e a malu ki ngā ue ko ia o e whanonga ai ongongo. Whakahoa mai ki he taimini. Pea o ku maho inga Maria wea hono whakotu koe o e tita ke hange o ku tautoi hanga pe o tohaki i mai e fo i mea tatau. Ko hao fo kene hangai whonga keke. O ku keke ke i ngahi mea pe koe na tawanga mai ni ke ai hange koe e lete o tonga, koe e kalonikari, moe ngahi pepa koe a. Ka ko hao he ngahi tuunga kehe, ngahi kautaha kehe, na tula kehe, hao i he whonga kehe, pe hangai pe koe mea kou tapaikina, whai o ngongo i taha kotoa ia. Ka maho inga pe ko uhi ngā, he koe kakai koe whanua, oku nau whai whakamahau pe nau tolu. Te nau ilo pe nau tolu ai mea koe, te nau whalala ki ai. Te nau ilo pe nau tolu ai mea koe, oku totonu, moi mea koe mo oni. Pak maho inga lewa e tau tuu hake. Ko ia e taimia o koe ki nau tolu ai kau whai o ngongo ni ngongo nau kei tau iki. Kau tau whanonga pe mo nau tānaki pe, mo ako pe i he whanonga o ku whai ko hiko e kaha o. Pea tau sio le waheini ke whakalakalaka i mea koe whai o ngongo. Pe ko whepe ha wheitu o pe ku te tongani, pe ku te itua pule anga, pe ko whepe o ku kei whakahoko kakato ai e whai whatongia whai o ngongo. Pe ko hae whai o ngongo e taimini i hatunga tu mo unga au pito. Koe ke ngata pea i ka koe hange koe ni koe ngahi Polokalama ako me ngahi mea pehe na anga maheni ak pea ma o hawhangi whainga maari e ke whai hawhalau ki tō preanga. Koe na kui tongani pe ngahi Polokalama ko ia, kui tongani pe ngahi University, o kui tongani pe aki nau tōlu, o ku nau takimu ai ngahi mea ko ia. O ta tau ai pe ia pe koe ha ai whaunga ko tuku atu ai tau ngahi o ngongo. E ka ko wha mahalo atu, mahalo hontoi whakamo ui mai e Polokalama e kau e tita. Malo apito e Catalina ko mahino apito e anga ko ia o vahe ai au mai ki a kuonga ko whai o ngongo pe ai ta kotoa pe a mahino pe o ku ho ata pe ia me he ngau aki ko ia o mitia fa sosiale ko foke tau me ilo ki tau toria e ngahi me alahi ka kono o hake ko e ta kotoa pe wa ne ki pesi fa fo itu pe ko ha pesi a ya kulupu pe ko ngahi me ko ia ka e taimi tatau pe o ko lavei o ku hangi koe ko o whakatala noa e mau inga tau whatongia whaka e tita te tau whairewa no whakatala tala ke te whapotopoto ange ai ngahi mea ia o ku tau hanga e ngahi kautaha media lalahi pe koe mainstream media o tuku atu pe koe o atu koe ange koe retio pe pe foki e newspaper ka maa e television e tonga e ngahi whingau e aki koe o ku tau whakahoko ka ko uange pe whainga maari e koe ni ke Palestini ko ia o e kautaha ko ia ai ngahi media pe ko ngahi kautaha ngongo ko ia i tongani he i loa pe fo ko e met ko e
to taini ne toka nga ikoia ai newspaper ai Sasi Katolika Viliami Faleka ono ke fai pe moa o fatala noa e Viliami hangi ko vai ko whakahoko mai me pole o Broadcom FM a Valfit Poinima ai tu unga koe ko ta wa o mai ki ai pa mo ta au e ngā au e whakawhai o ngongo mono mau i ngā i he whonuani. Ona pido viola kore peke hufanga pehe whatapu kono o sana hawhaki ka penga hi lea mahino peke tau tala noa ke ngahi ka penga mahu inga koe ni pea o kuteki ionga pea o kuteki mamai kina pehe tala noa ke ni koe tau kei he malai koe ni ka tu peua ki whanga maari ke ki tala noa peke he ki he ngāwe koe ni whai o ngongo tau te whito me ta whaka ni koe ai siasi po o ako te tu me ai fa ta we me puto ngawe ke ai siasi o fa mamai nai te kau he ngā ko ia ka koe ki newspaper ni koe tamu alere o te mahalo ke ile to lai ne raki foto e ni he kamata mai he senturi o se ta valu ngofolu ko piko po ia tane fa ko me ai newspaper ni ke fa fango Pako mare me ai ke huia ko tamore lei e tipa e po tipanio o fai mai ai pe ane kamata mai te ke fa fare ngo mo newspaper tongani ka ko kamata e hono fatu ko ai ngo pe na e ase pepa ko ni e hatui ase lunga fa fonua ko talano e talano ko hen newspaper ko ni ko talano hen baka na tau mai ai ko fanki me ko to pena taimi ko ia hangenia ki mauanga ngongo pe na na pulsi me fish pe to ka ole me hen ko ka fai pe mai ai tu ai no se pone ko pe aspe me ngai talaki ki he ngongo lelei pe fena pasi leva ai ngongo lelei me ngongo anga maheni ko no mo kakai pa to ki mui pe ai na to tu ai se ti o ia dai va no ta no fat mga uang ke kau tano ko anga ko ai fatu mai a ngongo le fatu mai e siasi me taimi ko kamata mai mo e ako kamata mai mo ko ia pe tu da mini hanga ko ki sio holomui to la be ko newspaper siasi po ke ka ko talano ko historia tongani o kamata mamari ma to ke to ki lava no liliu me le fa francais ke le fa pitania o ke le fa tonga o mau doctor kamata le va ki fa matal mai ko tali te ni ko na fa ko ta va ni menima an hawa tonga ni ko mo enek ke ka francais te ke ile to la hi ke fa mo oni fa me ko ya ai ko ta no fa ni ke ta hanga tu ko ai te fto mo oni ke ilo ke kai pe ko ngai moni ko ya o pau ke no fra mo oni ta fo papa i ko mo ngai e fika ke ta falala ki ai pe nga pe ko ki fuma ke ta na fo ke fa ke vilo ta no ke ta no ke ko kamata ko ya pa ko ke ho be ta mo le fa ta be mo no ki hingoa ko ta mo ke le a ko to ya ke society ko ta mo ai ngo ko ni ke ta ma ulele me ma fatu amanaki sai pe ko na hawe ki be pa ko ni pe fa ma ke na ki taimi na ki me mate ai pe taimo patelsion langa le ko te o me ke sonel de folia que canal pa ni mafi pe ko na tolo ko na to etita ko ko to ni etita ko fa nga we ko pau pe que ava de na to que na so que fa pau que ma inga ya ko ta ta no que me fa etita que ka ta kilot que bi po ko ya etita pa ko ta sa to han ko mo ta no ko ha ma inga me ko inga ko que canal mo ka ta kilot katolika ko ngongo ni ko une hanga o forme fonua ngongo ni hanga forme siasi pa ai ke mo oni pa toton pa ta hanga fa papa ko sos ko ha o ku mahino ku toton ko be fo me ki ile na ki mo pa te ta vite kan ha ofenga i ke infinite revive when go ta mo le be always tell the truth with kindness ke ta tala be fo mo oni ta be tau wahai me au ki tamine ki ho tamak fo ke mo oni tamine pe au ki tu viviri mamai ka tau tala pe e fo au ku tau me pe tau fika nga ki pe
time da taupe o ko moni o ko ke tuku ke lo o ko moni ko lo ye me ko nga ko foto to he me pa ko come fa muy be ko mo tala no ko taupe pe algo me tahiva hono ngo fulu fitu ngo fulu ngo fulu ke mari ko e vave ko e mari ko e me ko fa yo ngo mo media ko fonga o tu fa ke ngo ko journalistic pa mo report o fa ko me ko fai ta report fa ngo kono to fa ki ani ko ko media ko to be e vave ko ali ko me ono full fit no full valong full o me ke wa fe ko hango ko ta ki ta pe fa ngo me ta ki pe de ka te au ko pore ko fa mo ta to lu o fe fine pa nengo ko fa nga mari e ta ta pe ya la ke me fa ngo ko tau ngā la tau fai ke te ai e tau ngā to ke to mariang to fefekang e tau to refining e tau ngā whaka ngo ko pago ha tau code of ethics ai ke pau e me ko ia pa panga ha ko la e mahino leva e tau tu me tu ko fa ki fa ngo ko o ke ta falalanga nga pa de tau hanga puke e fo i te fito i quality ko me ko ia ke lava mahino leva ko me ai o pe ka ko ke to ta fo pe o ai no ai ko e fa ki me ko ma te ki mai ka to ki kilometa kai mai Malo pito e William ai vai ko yo ku e fa hoko mai pe mahino mai ai follow ta o ai newspaper ko ya se asi po ko lave pe malo na e fai ta tau ka to pe ngai siasi follow ko centuria e na o kamata i he fonoani ange ko se asi we sinana ta na tonga pe ko hoko pe fo kia ku ke kakato pe fo ki me fa ko fatongia ke lele pe fa ko fatongia ai to fa no ia me se asi we sinana ta na tonga taimi tau pe ko pe lave i ai programa ko ne ka o etita o me tau mo ataha pe ke lele fa loko fo ka koe anga po e wakai e Katarina e tau wakai ko tau tolu ke anga o e tau whakafotunga o e tau ngahi whakahoko whatongia ko e tu whakia tu e ngahi ongo ke ompe mo ha wahe i e tawhaaki ko ia anga koho wakai ke tu unga i e lolotongani pe a nge koe na mahina na e toki na tau toki lava atu ki Brisbane ka ma foka Port Moresby ke ngai ka taha ngongo ko ai ke whakatala noa mai ange he tawhaaki ko ia pe a pehe ki ono whakamahu inga i ko ia ke tau ke hanga puke ange ia o e whakahoko whatongia ko e toko taha whaiongong ko e mo on fokia e viola ka ma whaka Williami ai ngahi whatongia ko tawanga ko o puke pe ko me o ke au finima pe o e whaiongongo ko ngongo ko ni hange nai ho whanga pe whatapu ko ate kuke ki mea tokoni ko e ki mea tokoni ko ni te nau ma o fia pe ko ke pe ke o ai e au ia e ki mea tokoni ko ni pe tatau ai pe ko nau lele i ai pe kai ko ki te hana o filia nau tolo ai o ko me ke hange ia ko ngawe ko e whaiongongo no fma pe tau whakaukau ko ngongo no ko tu ko atu ko mo oni nai ko ngongo pe ko whalala anga nai ko ngongo pa ko ngongo nai no ku sai i he time tatau o ku Filipe e whaiongongo aki ene fononga i he tau kei mo e ngai mea ko kune mau neongo ko e ngongo ko ni ia he keke fuwhiawhia e taha kotoa ia. Ka koe ngai mea koe ki taha te whilia a kita. Koe mea kou ku mo ataha o hangepe koe ngau e kou tau whai tongani. Hangepe koe ia koe ngahi a ahi koe na tau hanga whakahoko i tau whalawat koe ki Papua New Guinea. Mo i tala loto mai a ki nau tolu ko lau tau e nau whai whatongia i Papua New Guinea, tatau pehe letio televisione, hangi ko ngai kauta newspaper. Mea whawhiwhia tau au koe kauta newspaper e katolika i ai. No whamatala mai pina tole i he mea tatau pe. Aia e neongo e whemariuri waki koe ai tau mo i taimi pea hake mai mo ngahi mea ke kehe i ilofa teknolosia, mo ngahi whaunga ke kehe. Kau i keke toi hiki pe toi li liu,
ai fonga ia koe ke whai ake koe te ngā koe. He koe ngahi mea lai he tau whenga koe ke tui ake koe ke mau e o ngongo. Pea oku ike ki fu mea, eko whiwhihu koe te whai e ki taia. O ke o whai tonga. Pahangeo e ki ai pe ki longo me mea, te toi pe atu oua. O ke o whai tonga. Pea kuhange o ngā holo. Ai ko kuhinga te tau ngā ue pe tau tōluia kau tukuloto i pe ai tō ngāia. Tukuloto e whale nā whiwhio. Koe hou eike whonua, kau matāpure, koe kau taki lotu, koe taha ko toa pe. Ia mahina ka te tau tōlu koe o tua, o kune hangai whawhonga mai ki ngā ue o tau whai. Pe hangai pe koe koe mea nei tanu make ki tau moui he hala whanonga o tau whowai. E kei ta tau ai pe ia. Pe koe hae te ngāwe o whai e te whai o ngongo, pe koe hae te whoi o ngongo te ngāwe ai. Pe ku ilo maha taha te ngāwe o whai, ka wai pe tō taha ia, o kune hanga pea a whio i e te mea kou whai. Pa tene uni ko toa pea ngai whai whatongia kou, tau hanga whakahau kou, koe whai whatongia ko toa pea ki he otua. Mea tāna o man meri e ia ai, he taimna tau a ahi atua i Papua New Guinea ki he newspaper ko ni koe. Koe wantoko ia e William. Ai ni koe SEAS Katolika e. Man meri e ia oea ko ngā koe kau tau whau ta tui tongani ko kau vai. Kau tau leke leka e. Oku nau si ke iai pe. Pa ko nau whamatala. Ko nau pensoni nau tolu ia he tau ene fia. Kau nau ke iha upe nau tolu. Ke wha e mate aki. Ai au hange koe nau whanonga koe me kau whai ngongo i ki. Oku nau whanonga whakataha pe. E whipe ta whaaki, ka lewa kua ha taimi ko nau matu o tua whiunga ai, patok tuku atu. Ai ko whiu i koe ha, ko ngā koe nau mahu inga ia he whanua, mahu inga ia he kakai, mahu inga ia i ki i whatongia ko ia. Ai au tau whanonga whakataha pe, kai o lewa pe ke tau i loi pa nau nonga. Lolotonga koe au tike koe ke nau matu o tua lelei, au tike ke whahanonga iai. Ai ko kuinga i whaifatongia ko tau whahako koe i tonga ni, o kia e lewa ai ni ihi ia. O koe ke ilo ia he kakai pa ku toko lahi taha koe ki nau ilo. Ka o ku nau nofo mai pe ku nau telefoni mai, pe ku nau wao mai, pe ku nau whakatala noa mai, mo i whakahino mo ngai mea pe. Pa ku tau whiawhia. Ko ngā ku nau hangatala mai ngai mea ko ku tau ki ka pau ki iaha ki whaifatongia ki lelei. E taim ta tau tau toi whiawhia lahi ko nau tala mai. Nai kovio o lea koe, nai kovio o ngongo koe, whenga ke pehe, pa o te ki toi lea ake mea koe ka ke pehe mo pehe. Aia koe whahinga atamai pa moi whakaukau ko ia, o tau tari e tau toluia pese te au o tau whiawhia ai. O ta tau ai pepe ko hai, ka koha whahinga ko naki, tene malawa ke ne hanga o unuaki e ngau e he. He neo ka pau ko tau pehe, i o ko tau sai. Ka koe taimi ko tala mai aha tau tono no pa tau vai. Koe taimi e tok malawa ai ke hange o te ki unu mo whainga hange ke te mui ofi ke ai. Na e ko pehe ko whakakoloa pa ko whakamatala au ke tāko tō mau whetau lake whakamatala nge ki ai. Ai kau ngā ue koe ni koe i he newspaper one talk koe i Papua New Guinea. Koe kau whine ik vai ai mo kau tangata e iki kau nau kei mahu inga ia. Pa nau whakamatala he taimi koe COVID. Ai mea koe na naunga whakahau ko whakamatala pa moi taimi. O ku uhalo vai ai a Papua New Guinea pe a tā whea pe a ha. Kai kei lava pe koe ke whakahoko. Ai ngā ue ke ono tō whaki koe o ngongo. Tau te white Papua New Guinea pe koe lea koe ai whia e Liami mo viola. Ka koe mea koe oku mahino, ne oko koe kau whai o ngongo. Ka koe nauhanga koe o whakataha i lelei ai whonua mo i pureanga ke hoko koe pureanga peta. Neo kom nau lea pena toi nau taktaha lea kekehe. He koe lea whoke ngai lea kekehe, koe ulunganga kekehe ai pe ia whiha. Moi whahinga whakakaukau kekehe. Ka ku hoko ai o ngongo, yono tu whake koe i Papua New Guinea. E whenga ai ake ngahi kautaha koe pureanga, koe ngahi kautaha ai tautaha. Kai amo hake ai ngahi kautaha koe niko ko motua. Ka koe ngahi kautaha ai ngahi siasi. Mālea pito e Katarina o whatata aki koe ia e ai kau tapang mo kinau tō, kau vai koe ne ngā ue koe he kau taha newspaper koe ni, ai nau hanga koe ia e nau whanonga whakataha koe ia, pia mo kau whai o ngongo koe ia ki tōu koe ki lalo, pa kai ke ngā tai ka nā tau toi whia e tau wakai ki
ki he mau inga ia ko ia ai to ko ni ke nau ke whengau e aki pea mo whakaongongo he ngahi me alahi ke ngahi tau ke ko ia o ku mao ko ia e ni i ko ni he ngahi tau lahi ke whai hono vahe ko ia pa mo ki nau tolu pa nge pe ko ia ko o hake ko ia ki tau tolu he neongo foki e tau mo vete holo pe he ngahi kau taha ko toa pe ka koe pe la ve e Katarina o tau ke whengau e aki pe pea mo lauman petelo tau ke whengau e aki pe mo lavinia vikilani nanse fifita pea pe he foki ki aki nau tolu ko ia na nau moa i aki tau tolu i taimi ko he tau ngahi whengau e aki e Katarina Tefni Tukia Luciani Luani ngai mea ko ia ai aku ke iai pe ngai mea e Katarina tau wakai ki ai neongo pe okuha ka ku tau ke fe ako aki pe pa tau ke fie mau pe a nau ngai fale i ke ki tau tolu i he tau fai fononga ko ni ke pe ke tau ta foki pe tukuange pe tau te fito e Katarina nge ko wakai ko ke ngai fale i ko o tau mau me ni i o nau manako ko ia ke nau mea mai ke le tio pe mo televisione e Katarina koutui ko ki tau tolu na tau tupu hake i ngā aue pehe ko e te ahata he tene tala mai mo oni ki tau tolu hangi ko whakatapu ko e tau tangata e ki pe mo e tau whine e ki po ko e tau tamai mo e tau whae ko ki nau tolu pe te nau tala mai mo oni ki tau tolu ha tau whahinga tono no pe ko e tau whahinga whahoko whatongia o kui kai ki tau aia ko e tahea o ngahi mea o ku tau wakai ki ai pe ko mea le rei pe foki ke tala to tonu mai pe ki nau tolu ko ia o whai fia Katarina taim ko ia o ku whai aha whela foa ki pe o ku telefoni maha taha pe mai o na e whihara ake ho mōrea whakatonga ko e teunga ho o kaunga we na e tui mai ke whataanga ko ni na e kai ke le rei mo mea ko ia pe a ki whakarere i ange te umo ngahi mea katoa ko ia e Katarina pe o ku pakahange pe ko ia mea i he taha kotoa pe o hange ko mea ko ia mo koloana e tō me tahine princesi e Katarina ko lau ko ia ko ko he keike ko mea ke tau wako ai he taimi kotoa pe tau to'o ko ngahi o whai ho tau o ngoi mo tau whakahino hino mo ngahi mea ko ia pe tau tari fie maari to o ngahi mea kulerei mo ngahi mea ko ia whai ake ho tau whakalerei i he taimi kotoa ka koutui foke e Katarina o ko Palestini foki ko ni o kosilio ko ngai ka taha o ngongo ko ia ku ne fua mafatuki ko toa pe o ngahi ka taha memi pa anga ko tau wakai wai te meni i tau wakai ki ke tau o hake tau ngahi status pe ko tau ngahi whakamatala fo itui pe i mitia fra sosiale hange ko ha whakapala taha ki tua o whakawhai taha pe e ta whaake o te kau ki ai me hange kune ki hanga o tuku i hifo ko ia ai ngeia o e te whakahoko whatongi au kai te omi whakataha ai ongo ta whaaki o ha mea ku te o atoa ha whahinga o ngon kako tuku pe ke Palestini ke whai maha ane vahe nakataki pe koe whatongi whakonina ke te pōle ke kai whiri whike te ki ai kako e mea maho inga ai mea tau tānoa ki ai uloa ki pe ke tau ilo i koe tau whaiwhatongia ki whonua au whai. O koe tau whaiwhatongia ma ki tau tolu ke maa waiha tau ngeia. Koe tau whaiwhatongia ki lerei whakalogo fua. Pe tau ki whoku pe ki he mena tana tano kei a Katarina ke tau ki wholau wena tau omo ki Papua New Guinea. Ke te au kune hanga rea whaparang pe open our eyes wider. Une hanga o te whakawa lai tau sio o mahino kapaku lava e ki whanua koe nau rea koe nau official language o whitunga au topu o nau rea pe tok picheni ka ki reu nau whiri ke nau wheta o nau ngā koe he one talk pe ngā pe koe kuria post kuria ka nau lava whai taha paka tau suke development koe e whanua au ku malanga whakaafo ofa pe te uki lawa si ipe gai ngā koe nau whiwhia nasi whamatala ni koe to ki pe pakatolika koe one talk mai na whamatala koe nau kamata me he apia ko word ko TWI me madang koe tahi walwalu ne ma whenga maari me heni me tongani ki ma ala me ka whewhine toki mua hea koko asna tsa mate se la la tu ko
Sala te fuka. Pana maalu koe programa ni ki etita koe ngai tohi. Pe kau pe mea edita koe ngai me whakaongo. Pana maalu e apea ko, na mawako he apea ko DWI, me whare pāki lai tahe i dina uigo pe Christian Press. Wako sa te koe tupu ni koe kwantoki koe develope me he, haoe me he, me kau tako ni koe me university. Patoki mai lewa, ai konga na programa o mai koe ki University Koni Papua New Guinea i Port Moresby. Ko tau tano ki sa te koe ki mo kono mahi mau inga koe a koe ai paraleli ta tau pe ilo fo'ou pe me temta tau pe o alfa ta pe me apa temta tau pe ko haere au tau ngai aki pe me pe ko tau rea ko tau ulunga fa fonua ia pe te mo tau hai ko o nga ke ngai rea ki a fainga fonga ko ki apa o tau hato ko tau tau rea ko tau tu laki tu hifta tau e tatu ki lalo. Ka koe tau koe wha area i lelei, o tau hongare hangola koe whewai de whai koe katalene nei. O tau ofa kai tong pe, kai. Koe tau ngai koe ni koe tau pātau laki ngai mea koe ni koe ke langa whonua. Kai pinga tape ai mauinga mea koe whai ngongo, whi ilonga ki. Ka koe tupulaki koe whonua e te ia, koe tau ngā uen. Tuki lawe si e viola ke mea koe ni, ngai ke whakamedia. Koe nea whako koe tau tāna ke tāna whaka etita. Ka koe whaku mwe, etita pe whaku mwe ngai whaka leti o, mwe tāna ke ngai tuua ki, mwe ngai koe televisione, koe pe me kau etita he tawa koe ia. Koe tāna ke heiwi mālohi koe, e mea koe ni e ngō whiwhine. Ka pau e te tau ta e tokanga ki ai, ka tukange, ka e lawa pe mea koe aia o liriwe society, ta te tau whātou ngai. E mea koe tuuaki, koe ni. Te tau eke he tau mihi whānau. Hai best drink. Without any, we have research mea, e tau mea mai, Coca-Cola. Hano hinga, he koe mea tuuaki lai taha koe, he mamani mo, televisione mea kato koe ia. Pau pepe mea koe e ngāwe koe ai whaka media. Koe ngai mea ni au tuuaki tuolahi, pe hako le vai ka foi mooni ba hanga na ta nai ke alu ko ai mooni me ko ke mooni o alu hanga mooni le vai he to lai pe no tala ona ia pe hanga le vai ko le vai mooni ani ko taimi ni ko tau ki kamatala pe ai ko pala ma foke te tau e a mai tongani te tau feu ia ko hame aku maveu pe fu society America taimi ni ko tu ye ngai a pe ko la hia ke me ke hia pe me ko tala ko fa ngo ko nga be ia ko ka ki fa to ngai ai fu wi lahi ko ni ko o ku he media pe ka ki hentol fralere ka let loose pe ia e viola mo gadalina pe ko ta to ka ko ki ai pe ta to ko ko e di yo said pe ta to ke ta hange ko o wi ko counselors ko fix the smoking gun ko spa ma ne ko ta finga to ke ta fai to la vea pe ka ko ta hango ta tala ko ni ko fi au ia ta na ko ne ta lava to dia o fai e ngai ko ni ke ta fa e me ngai mau ko ia o te ta o pe to ki la vea pa to fai to la vea ka ta la vea to dia o fai e me to ki ngata e viola to ki tra ki la vea ta mi Malo apito Viriami vai koia o ku ke o mipa koia vakai ke ngai finga aki va o koia ke whakahoko pe mo ngai ka taha mitia koia me mipa i kosilia koe ni ngai ka taha mitia koia i tongani pe koe met koe foko o ku Palestini pa o ku ho ata mai pe ku mahino mai meanga koia o tau tala noa koe ni ai mahu inga koia o whatongia koia whakawhai o ngongo. Taimi ta tau peo hange koe o mai koe Katalina ki moa o ku ai whehu i te tau peo koe ni Viriami peo ke o whaitonga. Ai o ku o mai lewa heni ai anga koia o tau wakai koe me rino a whonua o whakate whito ia me ngahi kau taha mitia. Koe ai koe ngahi me e o tau wakai tonu ki ai koe me rino a whonua e whakate whito e me ngahi kau taha mitia. Koe hai me a tapang moho e ki pa mo kakai whonua. Koe hai me o tau whawhanga aki koe ia ai kakai e whonua.
Koe mea ia hange koe tala noa koe a Katalina whikau aki pa moe. Whatata aki koe ia ngahe mea toko ni. Ai anga pau te tau o atu hanga he mea o kune tafunaki ha whahinga society o ki kai ke Melino. Pea o ku tau amanaki pe koe tūkunga pea iai. Paka pau rewa o ku tau hanga o atu hanga he mea o ku totonu pea mooni. Pea palanisi ke whaia e whakamau totonu koe a taha kotoa pe. Pea e mahino le vai o tau whanonga le rei pe heanga koe a whanonga koe a ihe society. Koe o ko lawe i pe Katalina ai ngahi whengau e aki koe na tau whakahoko mai ngahi wiki e koen ko tau situ aki ai. Ai tau pepe ange koe sipoti. Ai whakakaukau koe na tau whakahoko ke disable koe ke oa te whaha komeni i lotonga koe ano whamafola hanga tonu koe i ngalo pe puka live streaming o e whi au sipoti. Ko hipe fo ke malu i pe ta ofi ai whi lawa ki mo i whi ta aki koe i he mitia whakasosiale. Pe ai kai koe pe ka oku nā tau tokoni ke ta ofi o oa e ui whakakonga e ngahi hingoa ko ia o ngahi ako a ngahi nai whakahuafa e hatu i e ngahi apiako kotoa pe ake e ngahi huafa mahu inga mo whakaofo ofa pe whakaotua e mea kotoa pe. Ai ako koe tau tala noa eni ki hanga koe mahu inga ho tau whatongia ki whie mau ko ia. Ke whapapai o tau ofa he whonuani pe tau whenga ke teke mo pātolo ake Melino. Ka mahino pe Katalina ai ke lahi pe ngahi whakaukau o ku ke mahu inga ia ai ke kau mai e tau wahe koe aho wano whikau aki pea mo tau whatongia kai ngata pe koe kau e tita kai pe pe foki koe kau whaiongong. Koe mona o pito e viola peange ko William Palkau noe. Ai mahu inga ko tau whatongia koe taimlahi koe ke tau whahanga o Manatui. Koe whatongia o tau hanga whakahoko pea lava pe i he ngahi o ngongo koe ia ke whaia i e ke pe lava pe i o ngongo ia ke ne whai e whamelino. Pe to e lava pe i o ngongo ia ke whawhiawhia i hani ihi pe a koe ako, pe koe maunga tālai. Ai a koe ngahi te whitoi mea mau inga ia o ku tau whakahoko pe ngai whatongia mo i tau amanaki lelei ki ai. Kei kehe koe whenga a koe na tau hango whakahoko hange koe mea ko ke whatanoa ki ai whalawe i pe mo i katoanga sipoti whawhanua koe ia atonga ka koe wheau auhi a ngahi apiako tau pehe ko fuka tonga lahi ana i nasi e kakai koe au i whanua mi he whanau a oi ke koutou leke leka pe o ku te i api pe o ku te i whe iha wheitu. Mo ngahi whaunga ko kuma oa ngai whamatala pe o leti o televisione pe o ku te whanonga lo pe mo i te telefoni, interneti katoa ngai mea koe ia. Pe hangi koe kakai toko lahi na o mamata hanga tono mai na o toria me i toa pure anga ke whukatoanga koe ni. Ka koe mea mo oni e. Ai whainga koe hange koe ngahi mea o hake koe ni koe i he media pe koe Facebook a social media mga mea koe ia. Aina ko kui whapitai bullying he. Oku ne hanga ia o Westia ai loto pe a moe whakaukau ai kakai toko lahi a o ke ngahi tau lau moe ulea ta e tau moe ngahi mea ke pea koe mea kene whaikai toka ngahange koe whengai aki pea mai kautaha mitia koe atonga ai o ku ui whanau no be koe met. Moi tautou whamanatu mai he tau sekretari e tari ta kefu ai mau inga koe ni koe a ki tau tolo i toenga o ngahi kautaha mitia ke whewhe mua ke tau hanga i tau tolo whailonga i make hea si poti koe tau ni. Koe tau fwoi mamata si poti pe o toi whaiha hela ia holo he komeni moe. Ngahi mea koe ia he whakamatala he ha moe ha. Pa koe mea koe na lehanga whau taha ki tau tolo na tau loto taha ki ai. Nea i peni i hia na nau pe nau tolo. Te nau hanga pe nau tolo e whakasio ka pai toki ai ha o lea kovi hake nau whakamafola te nau toka hanga o to'o. Ko mea mahu inga ko mea kehe e ua. Ko mea kehe e tau whelotoi koe ke tau hanga o tamatei. Oua e toi whaha
lau hake mo ha komeni mo ha hake mo foi mea ke he me aku toi ke he pe e te no fakita te whakasiosio o toi mōlea ho to taimi ka koe foi mea maho i ngā e tau ngā au e whakataha e ne e ngahi taimi ana e tōtou whakamanato mai pe e koe na koe komeni e na ko asi hake kana e tupuia me hono tōtou poloka e he e Facebook ka ai ngahi whamafola ka koe uhi ngā koe ngahi hiva whakapalangi tā whasi whoka te whaiva ka koe mea whoka copyright o koe nau mau pe nau tole me pe ai o so automatic pe hanga e Facebook ka ia o bloka mai mea ai toi whainga lewa e kaunga we ke toi ai ha mea fo o ai koe kamata ke koe ia mahalo koe ke manatu ia ke disabled pe ta ofi o te whai pakone ilo i pekoe mea whamanatu mai ni i tau toi whokilewa ki ai ka koe whaikonga mau inga pakai ngatai e viola mo Williami mahalo ko ha mea pe ke tau toki tala noa ai mo e kautaha pekoe komiti pekoe poate sipoti koe ni koe ngahi ako koe ngā koe katoa ngata tau pe i he tau whoou hange koe ngahi tā whasi koe whake i loia a taha pia he ka whakao nā kusaianga pia e tau nofo pe ke tau whanki whas whakato ngā mga mea pe koe ngā kai lere ngā holo koe whenga o e aki pe ia ka koe ngahi mea pe he o ku tau wakai koe ki ai. Ko hinga ke tau ilo pe tau tolu e ngahi mea koe e kaunga lelei, ke ono whakalakalaka koe, pia moi melino anga e no fo, pia tukuanga whainga maali e ki e whanau sipoti, ke nau sipoti fie fia. Pa koe ke wila po haka mea o ku tau hange ko tau tolu tau manako ki tau komen noa ia holo he ngahi mea. O se koe ki leka, o ki te ilo ki te e po haidura ni whainga tā ia, maa alo momon se nau fie o sipoti. Ai koe mea koe whema ka tau tolu koe tau pou pe. Pana e kau ia e mea lele e tau sio ke ngai kau taha koe ni koe na tau whenga e aki e tau loto ta tau. Lele penga e komenia mo e pou atu i he taimi ko ni koe na e whakahoko ai ai konga uloaki koe sipoti, ai koe lotu, mo e talitari e whalangi katoa ngai mea ko ia, mo e tala e nau ngai tutu uni mo e mea. Pako taimi pako na kamatai sipoti na tau ilo. I tukuange mua ki tau mamata pe, pe tukuange mau whanga maario e whanau. Pe hange koe whenga aki nai whakahoko pa koe ngai ka venga pene au tautou o hake pe ia. E ngai whamamahe ko hoko koe i he mitia wha sosiale. E tau ki una mo tau tolo ngai kau tātu whakiongongo mo whamatala. Ke hange tau ki talango fua ke ni ihi o nau o whong mai tau tolo pa nau pe he mai. Mahala usai ke tuku o e toi ai u. Pa tau whakaukau koe ke e pa tau pese ang. Koe fwoi toko nene au mato ake ao ngā au pito. E ka kono whalu ko fua. Tau whiawhia ko toa. Neongo pena e whanki hamba toa e ka tau kole wha mole pe. He koe mea maho i ngaia ka pau tau whai ha whanki ngā au e kulelei, malo. Pea ka pau waha whanki mea au kwange o ki i hohoa tamaki. Pea au tau kei lahi pe tau kato kole wha mole ke tau kole wha mole pe he taimano katoa. Malo e Katarina e vai koe aku ke whakahoko mai ko wakai pe ki ai ku hā mai pe heni ai ola ko ia o e ahina tau whakahoko mo e tokoni ko ia e prianga Australia ke tau vahe mo tau kau ngā ue i he mala e whakawhaiongo mala e ngā ue whakaetita. I ngai kau taha mitia ko ia a Papua New Guinea pea i ke ngatai kai pe he foki ki Australia ki he ABC ke le teo Australia pea pe foki ki he ABC wa ako ia e televisione a Australia ka ko wakai e Williami i anga ko ia e tau aahi ko e ni. Mahino ke ki tau tolu hianga o ngahi whamatala o tau tāna ki. E mahu inga ia ko ia ai pureanga Australia, pia mahu inga ia mo pureanga Papua New Guinea, pia hange ko ngahi whamatala ko tau mau ko ia me pureanga Fiji, mo ngahi pureanga ko ngahi whanua Pasifiki, pia mo maman. E nau mahu inga ia ke empower pe ko whakaivia o ngahi whatongia ko ia o nau ngahi kautaha mitia, i o nau ngahi whanua. Aia koe tahaia ngahi mea koe au ku tau wakai ki ai e Williami ka pate ke vahe mai ai lau miliona koe na ai kau taha whamawhola rea ia koe a Papua New Guinea tola Amerika koe ia he nau ngahi fuutokoni o ku whakahoko. Mahalo pito viola koe, ko te paka ango nau te tana lau pia ne nai koe.
tau ako me alai pe tau ilo me alahi pe pa ko me mal ko me tau fingi ki tau lava ma ilo ko ya pa tau lava ga ki ulagi pe ko u se ko na finga wa ki viola ke nau faita pe nau te ke hata haia te tau fa matala ku ha ngo wa na fa feki ki mai pe mo ne ka hala me I kai foi mau na fu ko silio na dol mana Palestina me tam ko gre ai fa pa me pa du mahau ko foi ya ko foi kavinga ko la ya mahalo ke tawa ko me tau media social to ani ko tau met pa ne ope te ko tau toki te tau tolu tau ki pa ne fu lo no finga I mai ka te ma ko tau mo te tau fai taha I mo tau ngai whakataha te tau ma ope foi quality ta tau ai foi I we pa te mo te tau fai taha mai o tu malo ya la mare ngai pole anga ia e viola tonia toria ta to fe uia he lo ko mai mo inga ngau tau fai ko na tau lave ai ko tau to ko tau o fatu fonua mo fa fala ngai ma wanga ma tala pe me le tu pai non anga fonua ko mau e tau ngawe pe te ma ko te fito I me ai ke tau ngawe frata pa tau lave ke pe TPC ke pe figo poni ma no te ta fama fola ke ta ngawe media ka ko tau ngai frata ko ta fe popo te minik te to no te kole ma te tau fe ai ko tau sio ko na ko I Papua New Guinea pa te ma ko me te fitoia ko ki me pego fe la frase me se tau taimi e viola na mo kamata lave pe ka te fe ma pe te reiterate pe au yo pe nga le fa pa la nga ko foi ngawe ko teu Kada ko foi me te fitoia me nga fa fai ngo mo nga fa media ko te maua e teu a me hoko me mua ne ta no fo ka Papua New Guinea te hale me ko e tu tabu pe na Potapolo ha TV station ma pe so que na mateu ko teu le ko hoko fa ko sin ko ya pa te malo bena fefe na mo kamata no ke te hoko ngo spoti na ilo ina da fo men mo teu lai fa ki area me pe ko pe malo nga ta be I teu ko ngo ka fa ngo media te me ka police te me ka ke na ilo me ko hoko pa te malo ko toki spoti fa collision oxisi fuhu na ko me fa ke ko ne loto ko ko du malo no ko no hinga ko ki ma apo banga teu papa te tau te alupe ke ngai me ka o teu ngai o ngai sone ke ko society ngai me ko ya te ma apo banga ka police me ka security me ko fa ngongo me ko ya ka we me ki bona tau tano ko ai ki tau fia te comment me ko ya le ma ko tau lo ma teu whakaluku fua. E hato mea pe kai ngata pe mea sportika mea whanua u te hoko ngai te hoko mai ngai mea ke conference ngai ngai sias koia. E tau mea ko tau mateu tau koia tu mahalo ke te au ko tau ngoi ngata pe tau whemaria te whemaria mga kai. Me te uki ngata pe ai. Mahalo apito viliami vahe koia o ku ke whakahoko mai pea ke whamahino mai whoki ai mau inga koia o mateu I he taimi ko toa pe pea koe mau inga ia koia palani o whahinga ngā aue ka tau te whito ngā hi whatongia kia ngā hi o wau lalahi o ku whakahoko kai ngata pe whoki I ngā hi siasi ke whonua whaluku fua pea pe whoki ngā hi ako anga ka kou Tuan be whenga maari koe ni kia Catalina ko la veipe ianga koe tau wakai pea niongo koe ki hena kalaf moala kau foki a kalaf moala I kau tita fōloa I ngahi ngā aue koe a whakamitia I tongani anga koe o tau wakai koe ki whakalakalaka koia o kua usia koia ngai kautaha mitia koa Papua New Guinea. Pa koe lawe ia koe va ai taha puranga Australia unau hanga whaiano whakaivia koe ki nau tolu me ke tatau ia me ta whaaki koe ni pack mess unau whaikoho tau whakaivia. Ka o kou lawe ipe Catalina koe o koe pe mea uktau mahu inga ia ai ke whai ai hono whakaivia ka tau te whito ai ngahi whatongia whakamitia pea kai ke ngā tai ka ku mau inga pe whoki hange koe tau iha māketi o ku sii ko uhi ka koe
ko whatongia koe ki hono whakahoko e whatongia, ko koe ke pehe ko ha mea o ko to o maa maa. Pe e o kulahi ai ngahi whakamore pa mo ngahi mea ke whakakakato ai pe tau te whito hange koe a kono a ko i koe au e kau whai o ngō. Koe whatongia mahu inga ia e taha ki ono a ko i koe ki nau tōlu. Pea tatau pepa me practical po ko ngai aki ngai me anga oi o ko fie mau pe ngai ka taha ko ya tau te fito ngai ka taha la lai han ko tau tolu ke fai aki ai ka hoko hono whakahoko whakaaho ko ya no whalere e ngai ngau anga ko ya ko e mea mau inga whuke e viola nge ko whakamatala pana tau lawa pe ki ai e viriame o tau mamata e wa ma ke he ko whotu ia ko e Australia o whafou mai ai e nau tokoni ko ki Papua New Guinea pe ku nau hanga lewa nau tolu ia o whalele ngai Polokalama pe ei pe mo kakai ku nau wholau mai ki ai o toka ngai kina tu ke hanga ngai wa ke he ko alo ai ko ki nau ko silia ko e ka taha whai kongo ko e nau tolu pe to ei pe mo wa ma ke he ia ai ko women in media o kutoi whai pe mono toko nia nau tolu. Katoa ngai waa ko niu nau whamalu taha pe, ko uhinga ko mahinu ka te nau tolu ai mahu inga o e whatongia ko ia. Tu kehange ai NBC ea, pe mo fukau taha ia ko e ko fukau taha whamawholalea. Ai ko tatau ko NBC ko e nia ko TBC ai. Pe hange ko e kona tawa ahe ko ke kau taha whamawholalea ko e a Papua New Guinea na nau whakahama iai. Koe whanima koe pe koe via miliona. Whanima miliona. Ai koe nau pachetia ko kuang koe me pure anga. Kina. I he tau whapaanga ka kukulau koe whanima miliona koe ia. Ka kumahina pe whoko inga ku public ke he me he komersiale. Como não vai facar o carro, viola, via miliona, o até a mau. Porque a macole. Fala logo que pegou, na gua, ao vupanga pehe a au. Kaku uno mai foki ko mahino foki ai fatongia pehe ko o tono ke fakahoko. Ngali fakakata pe viam kako penga viola. Masi kapayanga e pulenga tonga atua mo fu patseti pehe ya mo tolo. Kai tuku mai ai ki marketia ki mau fefenga e mau tolo e funky popao ko ni e. Kai ko ka mo tolo e he me a ku. Si fisi la e fisi o to fake na o me na tolia. Fa ina sei ko ngai na ia e ko whakataha whamui whi pueri e ngahi kautaha whamawholalea whataha ko e kau CEO e ngahi kautaha whamawholalea ko ia e ngai pure anga e ne wahe e whisia mahalo e hongo fulu Amerika miliona ki e nau kautaha whamawholalea FBC pia mo e whanki kautaha tonga o e ngahi kautaha private ka koe whangafultup kina ko ia ko whafofua ko e wha miliona ia Amerika ai ko a Papua New Guinea ke nau kautaha whamawholalea mo e umea ko ia ko hiki hono whakalakalaka ai ko ia o e ngahi ngā ue ko ia o ko nau whakahoko ai tau o ku tau wakai pe maha ku ke lota lina ke mau te o ke maketi ka ko hinga fo lina wai tai me ta ko fie mau pe ke te whatontonu wai ni ihi nau whakaukau mai o ko e nau tuku hau e nuk whalere aki ai komson whamawholalea tonga ai. Ka koe whie whamahino pe koe ke kau ai komson whamawholalea tonga i he patseti whakatau ko ia ai pure anga. O ko... Malo e kata ki lawe at beta whako ia e viola. O ko kau fo ngai mea ko ia ngai o ngongo kone ko ai mōni ko utau whemau ke ilo kakai ua whamahalo pa hangi kona ko pe ue mau pe ko foi mōni eni utau tala no ki ai unga ke tapi na tau ki i ofo he fu toko ni ko e pure anga ko ki Papua New Guinea tala hanga tono mai tau whanogi ai mantu ko konga ia ngongo pa tau ilo ko mea ngani fisi tala hanga tono mai pe ko pack mesh na ngai mana mai pa tau whatonga uke ke tau tano ko ni ko mea o mon pa tau pe ko tau wha amu ia pa nea ko e ngahi mea ko tau pa e lawa hoko pe tau whasio leo ke hanga ko alivia tau mahiki ko e ngā tunga kapau pehe tamini to production tamini wa no pa mai monu yo ya be mahino to gi fala ka ba to olunga pa nga dai
e no foi tau ka ngai tonga ni ka ki tau ka algo tori ba ke tau alo ka ngai me ke anyway ko ki ya fe be gai ke ko ka pe ngo ke tau fa malo ia pe Australia ko hi ka ngai me nga u pe ko ka u e pe mo tonga ke ngai to ko ni kum na fa ko mai ko ke pe he ku na to ko ni mai pe ki he ni ke le te o tonga mo television tonga ka al kato ape ke Catalina ko ngai ka taha ko ya le te o ke he mo me a ko tau fi ko to ape ai ka ko tau fi fa manatu pe ko tau ki market tonga ni ko tau fe mori pe ai I fa market e tau ngai service ki ai mo tau ngai nga we ka ko kono moni ko to tonge uhila ko ni ko ka nga we me ko to pa pe ke mau fe nga ki pe mau le ta he market e fa tau fe nga ko ke ngawe aki he kakai kai lava ke maumaha ki se niti ke whakalele aki ai ngawe anga pa kwai pe me whamalo ke ngai pot ngai apure anga he kutotongi pe ko nau ngawe aki ko ya ngai sevesi ko he ni ka tau pe mo e nau ngai aki sevesi ko ya Catalina ko pau pe ke nau totongi ko uhi ka fai ko lau to na ka ui ngai men ko ka ko tu mahalo ka pau ku Catalina te ha mete mo fe fama popo me ke tau polo kalama ko lau ngari whakahua pe tau tala noa ka ko konga pe he tau mawhana pe me tau fia ko ngā koe whanki whatongia ko tau hanga ko whahoko pe ange pe ko e whamatala ko e akinau tolo ko ni ko na tawa ai ke I Papua New Guinea pe ange ko e ko Brisbane I Australia pe ange pe ko te tau tolo I tongani tau whemoi kina pe tak tahano whono ki turi ki o whaene ki ngā ue ka ko e momeniti pe o tau haoai o whakataha pe o tau noa I he whakamalo ko ia ko e tu whaki whakamatala mo ongo pe ako tau taha pe tau vai aki pe pa tau whetokone aki pe pe ko hai ki mea ko ia ko tau mau ko e whiau au hi au pau pe ke I ai ka ko imahino ka te tau tolu ko e whatongia o e tau hiki he whonua mo I tuku a te ngahi whakamatala mo ngahi ongo pe koe ha ai founga pe mai ngahi ngawe ko ia o ku tau katoa ko toa pe o ku tau pau tolo aki pe o ku tau mo ui aki ai tuku a te whatongia lelei ke kakai o e whonua pa ilonga mea o ke tau e tau whai whatongia o ku tau tali lelei hangahi ako naki mo hangahi mea o ku tala mai pe he time ta tau pe o te ebe mangahi whainga maari e me ngai ta whakeke pe hange ko e polokalama ko e viola ko mohanga o toi hoko atu o whakamo I mai ai kau e tita whamalo ke Preanga Australia o ko ko e ngai tokoni ko ia ke lava ke a whainga platform ma kehe ke tau hao ai o ki tal noa pe kai ke ngata whuki ai o gai mangahi mea mau inga pe ke palani ngā awe ki e kau pe a hange koe tau whamaro ki a Viliami. Pe mo tau enga pe o tau whangatoko ua me whangatunga ani. I e mala e koe ni koe o e tu whaki o ngongo mo whamatala i ai whainga maari ke tau tā noa pa tau whewai aki. Mo tau whamalo pe ke kakai koe whonua. He ka pau he ke kaha kakai koe hale wa aunga tau wangi ngāwe ko whahoko e nau ke itali lota le leipe ai whai whatongia au tau hanga o whakahoko. Malo. Malo pito katale, Viliami? Pamala pe ke panga ki whahua na tau whai. Ko e katolika whako e tau wani o tau siuperi ni. O te mahara ko e amana ki lelei pe viola. E ko alpe tau me ngai whalaka keke. Ako osme tau e taha pe ua meni. Ko pacheti a koe e puri a ngai he. He ko ngau ilo lelei pe. Ko ke pūria. Ka e tau sa pika ko e ngai whalaka laka. O ku whakalaka me noa ke taha mo ua o whakalaka pe. Au ate talamono ki he ngau whai malo viola. Malo a pito gai e whamalo ai polkalama koe nea kau e tita ki a Catalina Tohi koe e tita whokieni o e kautahwa mawhola lea koe Broadcom FM mawalfitu poini ni ma ai au ku whamawhola atu ai pe whoki ai polkalama koe ni I e Howani pia pe whoki ai whamalo heni ki a Viliami whale ka aono me kautahanu spepa koe ai Sas Katolika pia koe Palestini whokieni ai Kosilio koe
ngā he kautaha media i he whonuani. Wai ai whamalo lahi atu kia mō mea mai ke polokalama koe nea kau e tita koe mau whanonga atu pe eni pe te tawa o atu pe ki ngā tau wakai ki anga o e tau tuunga ma teu teu i ngā kaweinga takitaha. Hange koe ngāhi o wau te waki e pekia pa i kai ke ngā tai kai peheke e teu mai o e ngāwe lahi a whanua e ngahi siasi whakarisia ne mo e nao ngahi whalearea pe koe konferenisi e ngahi siasi pa pehe ke te waki koia o e whiri whalearea koia e whanua i Novema e hoko atu pe polokalama koe ne a kau e titai tau wakai ke ngahi kawinga mau inga koia ia no whamafola atu i he reti o tonga pa mo e televisione tonga kau maafo ki ai Broadcom mo e FM a Walfitu poinini ma me ngahi kautaha whamafola rea. Whamalo lahi atu kia mō mea mai, ko viola ulakai, malo apito ka mō mea.